Aku apa tip siapa ngajungi? Gak kermen pat, tapi nom si kelayang ah. Kikubor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kakasi Students Union Nong Thamai Circle hapo kajialam jong u organizing secretary usamla Riwen Roy Kharbuli haka khandai tre unai tung arja penrio kilalai ban khandra ya ki nong bala parjala ki batre bala haka than renja bat lapalang ban toket la ki biang ne em ya ki kot kisla kum ka police verification work permit bat ka labor license hapadeng ni ka jing khandra na ka liang ka seng kalalam babun ki parjala ki bawan na ka jala Assam Bihar bat West Bengal kim dan setia ki kot kisla ki babiang bat marmar ka seng kalap bagi lek paino shala ka jong kejela tang hadian kat tu kat nepor baka ki su kadang pelong ya kejing khandra lawan poi ki pulet ban khmi ya ki kot isla jong ki nong bala bar jela u organizing secretary usamla Riwan Roy Kharbuli ulaong baka jing khandra ka sang ya ki kot isla jong ki nong bala bar jela kadai namar ka jing bom chimkhia jong ka sarkar ban khangla ya ka jing rung jong ki brieu ki bana bar syak ni kejela लोकल को सब जितना भी है आपका हाँ सब कितना जाने नहीं खाली आप लोग का पार्टी कितना है पांच पार्टी और बाकी कोई नहीं है हम तो इसलिए कागज दिखाओ सबका हाँ पुलिस का लेबर लाइसेंस प्रिस्क्रिप्शन वर्क परमिट कहाँ में पड़ता है तो दिखाओ पुलिस वो मालिक को पूछो तो मालिक बताएगा तुम लोग को हाँ ठीक है सर अभी के लिए चला जाओ जाओ सामान पे तुम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते क्या होगा क्या नहीं होगा कैसा है तुम लोग अच्छा है या नहीं है हम लोग हेलो सर या नहीं कौन नाम बंटी कहाँ रहता वो जलपरा रहता है जलपरा घर में क्या क्या कर रहा है घर में तो बोला लेके आओ घर में क्या अंडा पड़ेगा जब पुलिस जाना पड़ेगा अपना गांव से ले आओ काम
Lalu हम लोग आप लोग का कंडक्टर का हल्ला करो क्यों हम लोग को ये नहीं बोला कि ये निकालना apa apa? जनरल Hah? Lepo. Ujian khara karo na, ke ujian khara ta. Aku ini ke. Laipo. Mari. चलो थाना मिल के जाओ चलो आप भी खाली फोन करता March Brand! March Brand! Human net! Human net! Human net! March Brand! Glory! March Brand! Glory! March Brand! Glory! Human net! Human net! Human net! Human net! March Brand! March Brand! Human net! Human net! Yes, you! Yes, you! Yes, you! Yes, you! सीरियल दो ना सीरियल दो नाले दी डांग खाओ खेले अरे अरे मेरे लाए जाओ ना अरे की पूरी जगह lagi dah kon. Ayo, dah jangan terlalu sih. Ini bagus.
nakaliang jangi jongka KSU nok Thamai Circle kalau perlu ini mentasni mengenai banyak raya ka ya ki kot kisla jongki bar jela haman ki jaka bekitrai ki construction site ka perlu ini ba in habi kumni namar wo ini isai baka sarkar kami share kami pek ka junglong juman jongka hani ka bri nyu trap jongi pi kan ka jing yakhi kum ya ka LP ya khi ka LP handai ki wan raya ka MRSSA spokes na miswa pa ya kata ki perlong ta ya kata ka jing khap ribon handai kim petrai kam haduk mentaru ni pa boy ya ka fertilizations center ki penlang pa boy ki bodon ki kala long ya ka food court te kai borok kini borok ko kakta ingi ki nong yalam jong kaseng KSU bangi hami madan ladi ban pek perman yakini ki menderi ki bawan rung banwan buhai banwan bela chani spo ka bri nyu trap jongi ka sarkar hi lada kala kade ban pek chwai ki dalal ki bawan ban penrung yakini ki mender handai ki kilong hongpong pela ki penrung penban ki keno penban yangi ki nong yalam kaseng ki keno ki nong yalam jong ki bahkli jong kaseng ki pen sitom kala yangi ki nong yalam jong kaseng handai kai bakile pat kisu lihat kamu itu sudah gani berkhaj takadau kaseng KSU kum kanong Thamai Circle entasni nilai syem gani kaseng jam bangin lek khandra bat hadu jan sispa ngut kita kibar jala ke wan trai bakimdan kotsla habingi cek man ki sai jong kanong Thamai Circle boro hi perlun ngilap hukum kita sudah kibriu kidon hadu jan sispa tami ai te kani kalong ka ba sosi ladangi i ba sarkar kala minthi kasngap jar be kumni handai nak kali jungi kawe ka jing syah ka sarkar kinong kitu ki kontrak ki bawan ra ni ki dalal ki bawan ra ikni ki bar jala sani kawe ka kerwa ka wala ban ka bakwa ban ong haki kalong kumni ba sobhalam ban pej ban perman bha yaki fa bawan ra hane pokari ka badi kanjau tarap jungi te nak kaliang ka sang hi nginum shongklikti inya yai be kumni shkhmat kat baka sarkar ka penbiang ya kanu ka jing te lakam yaki mender ban rung ban besu hane pokabri nyorop hane kabri nyorop jungi halor kani kum haki sai bangi lawan mentaka singi ngisham hiru ya kita ki nong bola parado prasnam jingi habai kador ngi de perbayatu kitu ki parado prasnam jingi kata bai bala jingi kidai tang saus pat engka sans pat engka nei ki bar jalapan kidai dun ruspa nyospa engka ki tang hata ka jingi fer da kadau ka wadi parado jingi de benyo tang kata kador balik kitu ki bar jala ki bawan muswan berbela ni kiyo hadu kata kador kan ruspa nyospa ya kata kum kaliang kontraktor kideban pej bhai kiniru kideban pej fai parado pasnam la jong khamtam ki belanang ki kam ki jam khambun hi naki brinyo top jengi belabun kita kinam ki kam ki jam boro ndai kelap khompong konban ki wanra ada ki bar jala baki om baki menang ki khasi jongi parado pasnam jeng kim nang bandla kita ki jat kam ndai ni dai hi shahi boro khoj baki khasi jongi ru menta ki bun ha ki belanang ki kam ki jam ki trai akanu kanu ki lain ru ada pila thap ki parado pasnam jongi haden tu sa thap ki bar jala bit kajing biang ki kot kisla jong ki baki wana snong ayu ikitung syucek be kata ka kot hi da pe ki kot kisla jong ki baro ngi la ya pe lang habang ngi mombang bombiang ki kot kisla jong ki ngila phak la no iki sil salai jong ki dam halor kata ru ngila ya keren baki kontraktor jong ki ru ngila pensutu biang ki bakane kam dei tang kasin ka bamantan nei bun sin hi wangi ju ya lai khamtam ngi ya kundu bi khaju ka jaka hi ki don bit ki menderi hi kitu ki kontrak ru kamot kim nyau ka nya kur kam trekam jong kaseng bhalang lani kajing yo kam yaki parado prasnam kin sunyo gen ki kwa bit ki bar jala thrai bikin yo mentoi subun ane ki kwa ekai ngimte hendai na kaliang jo kaseng hita ben ngi bi kumni ngi yai be yai budien be inum klikti ngi yai be khmat ya kam bade ngin le ka sarkar kamle hendai ngi ngin le be gidon la ka ain la jong kaseng kadon la ka ain kala jong ngin le ka ain kala jong kuma sebenarnya lang ya ka nanti sebuah kaba la keren dari organisasi sekretari jengi isbelah Riven Roy Khalbuli mat nagaling jong aku asisten organisasi sekretari itu kabanjul ya ka sokal badai pentrikam maldono ya ka ILP bat ya ka MRSA mat nagaling jongi keseng ada ka sokal kam kadang peslam pentrikam ini kaan mat nagaling jongi keseng ngin pentrihi ya kaan nagaling jongi keseng bat nagaling jongi keseng lu ngin ya budin habaya de bat kenikaan bat nagaling jongi keseng ru ngin nayai khara ya kibajla hapo kani kabri unyo trap
ban nginum song that nginum song kriti ngin nai khra ban nginum ting nginum smith mal teng habang ilet khra ya ki bajla bonsin ki kontraktor ki peni ki dan ki ba peni nia ki pin wadaw ingi sang balang rai nginum ting nginum smith ban ngi pa ka kubor ka basai iktu ki kontraktor baswa kendra ikinong tre bajla hapo kani kabri no trap penbiang shwa ki katsla ki badam kam umba pinwara kumto lan kumto rai pide penbiang ki katsla bat ladangi kangi jungi keseng nilai khra la timbang ki katsla nak li jungi keseng ngin be bet bat menta kasiru nyimsim la ala ya ki bajla ki bondan katsla bat ngila be na phang ki bat ngila penhakaru nakasat ke baki tre maki awat habang litre habang ilet kera mene kidan kisat kiba kinong trai kiba jela sudah kibadan kidan kikam ba kasi jangi kidang la kibun kikam kasi jangi kidang la kaba susi kalong ba kinong trai kasi kiduna mat kibun da kiba jela bat kani kalong ka kuba ka syai kan doktor sual penungkam kiba jela soba aikam sya yakna semua yakun sama jangi kiba im ja da to kam apa nama ni iba kikun semua jangi menta hani kabri nyotrap kibun kibala sudah menteri kan no kam ba kikun semua jangi kim semla hani bonsin ba kikasi jangi menta kilala menteri ni kam bat ni nawaru na company kibawan wan bu kena kerja construction ni kerja office hapo kabri nyotrap jangi shop wan bu kemau ba pen pedang syai kikun semua jangi habi trei kan no kam ba kikun semua jangi kidangla batang katahi. Are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.